Товарищ главный судья, товарищ представители организационной комиссии, частных собраний выставлен, судья Штамянин. Тылдырызыр, Сахада спорт ассоциация президентігір Александр Николаевич Кирмен. Бүгін беги Сахада спорт ассоциация атаған ютугар республика көрәктәйетін ұйсақ. Бұл көрәктәй бұйыл бастакатыр бір улақан ұратыла. Тоға жетәққа команданнан көрәктәй болар. Еккейінен бұл команда чилендері қаз бейді кейі бәді самый хөбілік көріңер. Күттіяқтан, онтуата мия улақан үргістат көрдірірге бір сол болу дейханыбын. Екі сұратынан болар бұл бейге көрәктәй бет, бейге үтіктір, ұбастыр кейбет Прокопий Габовсов бұл күнлерге бір онтағын солар, оның бейге болақын көрәктәйіне келі бұл юбилейға анет бұтын бағарабыз, мен анет бар бұл сақады спортат келияқа бір ұлақан пәліға болар дейханымын Прокопийска. Прокопий Прокопьевич әтбәк сақа национальный көріңнер мастаттарын етін тағыр бұта. Оны тағынан әтбәк ұйтчаққа саға үлейі беймізгер әтбәк кейіне физкультура учетон специальнайғар өрәп біті. Ол жон бары ұлыстарынан тарғаған жоны әттен бұл физкультураға спортқа тардан. Мен ғанек бар бұғанна қазбейті күттачы опосредованна химбир Прокопий Прокопьевич елетін чере саспы күтіп мен санайбын. Онна бұл саңа схема, бұл Николай Клопков, онна Иннокентий Григорьев, бір кендер саңаны кендерилерге, онна бұл сақа национальный сыныларын, олыс таптыларын өтті бейді керәдір. Оның мен бүгінгі күләптейге әйге қаз бейдеген там өйті спортивный результатын көтірілді бүйір бағарауын. Онна бири оғуға белекепін бағарауын манна бейге атыпыт ветеранна тұтпарлар. Ол күрдік Владимир Алексеев күттар, Василий Николаев Республика рекордмені бәйтінен күттар. Оның бұл бейге күләптейбеттің ағынан боларға өсі бір сүпсал болар болу. Анық тұранны бейге атақпұтанюта ғылата участник өткінін әтбейірге бейге оғыз бағарабыт онына бір пусть победит сильнейший. Бары болар. Тыл бәрімдер күрәктәйі главный судьятығыр Оклопков Николай Николаевич. Бүгінгі көрәктейге барыта республикаға сұлыстырыттан сәтті оң алттан спортсмен күттағанда. Ол әбетер сәтті толыран команда онына бір толырата олап инағат команда күттін олаттыран. Оғыр істерек бағылар сақайын арыны көрәктей бірді Александр Николаевич әктіден көрдік. Ұрдырды лен болуға бегі көрәктей бірдігер ұрқығыларда республика атырбыт сұрағырбыт, республика чемпионыра, рекордсменыра, күшті спорт мастырдыра, спорт ветераныра, бүгін команда тұрған әрендірі күтті көй көрсеттіра, үлес бүттігістіра. Сәкінде спортсмендермен еқай үгірен тағар тәкевеніра, бегі юбилия бет бұрқой бұрғыз көтөсіп, тұғынан келі кемсе кейнағын, қансан қалнағын, қанды өрәметін, тұғы күмметін, тұғыререрден, тұғынан жүректілерін күртіге еқай бірінде яқтың бағарауын. Прокопий Готовцев родился 8 марта 1947 года в селе Бельца у Солданском Улусе. Так, свою трудовую деятельность он начал, когда ему было 20 лет. В 1967 году он работал учителем Селектянской 8-летней школы. Так, в 1969 году он поступил в Грузинский институт физической культуры и спорта. Так, окончив Грузинский институт физической культуры и спорта, так, в 1973 году начал работать педагогом, методистом, тренером Якутского педагогического училища номер 1. Так, начиная с 1987 года по 90 года
Он работал начальником отдела Союзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов Республики. 91 год он руководил физическое воспитание ГУПТУ-16. 90 по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта. Прокофьев готовился за период работы в Якутском педагогическом училище. Подготовил 19 мастеров спорта и СССР и России. Вырастил рекордсменов республики. Подготовил смены спринтер Евгений Иванов, прыгун Дмитрий Назаров. Многие чемпионы нашей республики по якутским прыжкам: Андрей Федоров, Владимир Алексеев, Иннокентий Магаров, Гаврил Григорьев. На сегодня некоторые воспитанники Прокофьева сегодня успешно трудятся в различных отраслях. Сегодня руководит депутатом Государственного собрания, Городского собрания. Также он является президентом юридической фирмы Аэрспир Интернешнл. И сегодня он является президентом Ассоциации Сахаров. Последовали его примеру. И стали работать в педагогическом училище номер 1. Полет-датирский Валентин Юрьевич Жирков и Прокун Николай Николаевич Поплотков. Спортсменler onda temperatüre yapım varını yakaladıktan, onda benim apıttan, bir yürüyüşler, onda yakas sportsmenlerde, tabii yürüyüşler profesyonel olacakta, bağlı otoriteleri, ülkenin devletleri, niketine sürdük siteleri, İstanbul'da duruyordu, diğer kerkenler yolu sorgulu bağırıyor. Onda ilgili sportsmenler apıttan, kimyakay etiye de, Uroy, 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 Ayhav. Советский спортом мастера, республиканская категория судья Владимир Иванович Алексеев, секретарь Юлия Александрова Лидия Панатьевна. Судья мастера Россия у нас категория спортом мастера Владимир Александр Владимирович Силдыров. Первая категория судья Рожков Владимир Алексеевич. Сахарин у нас Россия спортом мастера. А Россия спортом мастера Салманников Анатолий Гаврилович. Довольно Юркуштуянра Жирков Валентин Жирков Евгений. Довольно грамотно Вера Николай Николаевич Поплавков. Беги красивый початок, но детка прокурор Готовцев, Куприянов Максим Михайлович, Ванна Сахарин, Бега Атаваевич Накшатала, Валерий Пантелеевич Путнев. Bilgin biaya meydanidan küresliğine sağlıklı. Sayın sportsmenler, kınan küresliği sağlığına bulakları komanda kapitanlara. Как поднятие флага приглашается капитаны команд. Капитан команды, пожалуйста. Дорогой Роман, Первый? Вот теперь здесь тоже. Saya pускай jambal yang mau benar, pasti punya orang benar. Saya buat tesnya, ya buat tesnya, karena orang luar, kawannya diserangkan komandan kapitan. Saya komandan saya Juyokta Barat Desa pasti punya orang, saya pускай komandan. Ikisnya ada malas. Guys. Berapa biasanya? Dua bagai.
Adalah setengah benar Sokolnikov Igor. Tanpa Igor Sokolnikov. Николай Максуев, Волкода, Республика, Индия, Спиритер Козна, 200 метра по Игорь Сокольников. Mereka katakan sudah ada kawan kami Республика чемпиона berjuara 200 meter. Setelah Igor Nikandra beli mana juga sekolah ke Gradir. Sekian teman-teman, benar-benar sudah agak bola di sekolah. Kualitas kerja superior meter atau centimeter. Centimeter. Simbol meter awalnya sebagai kontribusi. Setelah Zhukov Albert, 21 попытка Белененец, Сокольников Игорь. Ikis попытка Setelah Сокольников Игорь, Белененец, Максуев Николай. Meron tapos yan. Kung dito Ano jadi? Juga harus meter itu
Готовится Степанов Алексей. Гурьевна Петр Михайловна Самадович. Петр Гурьев. Личинин Стамбул Катапов Батап Вендер Вонда Ширков Арбек Судебек только говорят. Ширков Метр Вон Сантиматр.
Попытка. Верстонер Захара Бегор. Попытка вовла. Верстонер Игнатьев Александр. Белетненер Тарабукин. Спортмастер. Сергей Ковалев, Петр Кемер, Оясуга, Табаняч. Состав республикасы номер Россия, спортмастера. Секретарь Петр Тертудис, Декоратор Куртуко, Итериани Киротери спорт. Ветеранların baraları menyekolawat, kudu reспублика una kategoriya di Katsina Wasati Nikolai Bena keren aja. Berikan teruslah rekrutmen Respublika Peristama Tangga Master Sport Dimitri Kodre. Метров 70 сантиметров. После первой попытки с результатом 27-84 Дмитрий Кодрев является лидером прыжкового станка. Прыгает Егор. Попытка
Göstermez. Чистый метр, 130 сантиметров, Николай Козырика, Вестонар, попытка. Вестонар Жирков Валентин, Валентинов Николай Василий. Вестонар Трофимов Антон, Юрий попыткала Валентинов Козырев Дмитрий. Попытка. Полностью. Jatuh bis meter dia 60 cm berbeda atas sementara ikis dia dan warna bis meter awasta juga kurang pengandasan. Jatuh bis meter 20 cm lebih lengkap kita. Вестонар Степанов Алексей, Валентинов Николай Гаврилов. Вестонар Игнатий Александр, Валентинов Тарбукин Андрей. Владимир Портняк.
Kemudian sampai berharap turun dan Joguskai kuarat kemana tahunnya? Nah, kalau master ikis ya tata kamada itu 10 meter berguna kayaknya dan kis tapi itu gimana? Apakah sejauh penata lokal yang buat luar? Setelah Stoichkov Dmitry ikis benar-benar David Vladimir sbornya. Alexei Reznener Goropov Semyon Universitet Pengangkutan Tersebut Ini sedang Babunkan Kestangan Sokolnikovnya Iski Babunkan pemimpinan Pak метра 87 73 метра 75 сантиметр Стандарт Шимбекки агон 2 сантиметр. Dari modern kontributor standar Prokopiev LPG benar-benar Alexei Vladimir. Попытка standar Alexei Vladimir. От
Nada ikut-ikut warna warna tiga sport master. Kayak keren jauh-jauh. Добрый судья, товарищи представители Организационного комитета. Участники готовятся закрытия построен. Судья Замять. Слово предоставляется главному судье соревнований Николаю Николаевичу Охлопкову. Күнде спортсменнар 3 жаста курс тевит, долгутуга курс тевит демеккенде, билген самай үшгай өрүлө көтүлө церемонияда кыйластыран ағланын сағаланар. 3 жаста күрес бұдылы күрестеген бастығы местіні ұлға Югославия город командада 200 Кайла команданы происходящее кубагынан Сахаров спорт исполнительный директора Иннокентий Юрьевич Григорьев. Кайла команда как бедей спортсменов. Таегин дesa Казахстан. Merhaba komandada 222 metre yöndemge Dördüncü mesele konusunda veteranlar komandaları. 5 mesele Yabur komandası. 6 mesele Beyazıç. Kovalaçılar, tarayıcılar, gecelerden ödülhanlardan bu hangi köşüden indi, orta kamarına tübükkediyen veteranlar eder sportsmenler bu bizlerden bölümde arkadaşlarında bu manın kamarını bıraktığı şerbiye akıdan koyduğunu ciddi bağlattı. Bu anda bir tortur hikaye o. Biri üzerinde bir yere canlar kalabalık istedi böyle ataklar yüzünden namazı yürütüyor. Ondan bu mevzuda Allah'ın için kaplaşlar, enerjiler, spesialistler, tereyakçılar, havayakçılar, mesela hanı bara ulayımda bu gösteğinin adı gösteğinde bunlar bakı sayından eder ülke sıstan öşerilen yere bağlı. Bu anda bu İtalya gösteğini kurup göreşirden bulun, onun eder gücü kurumda bunu kaptan durumayı hemen dolabışından ulaştığı gören eder gücü tariförler bu göreşirken tadiri gösteren yere bulunduğu bağlamın bilinatın kurumuna gördüm. Onu ulaştılar, adamın yüzünden de ortalık topluluğu bulunlarda. Onunla beraber bu özellikle bakka halkı ayından beraber gittik köy köylülük sosyalitiler bağlı.
Так. Это тебе sen doğru sen boyu koyuyor. Ondan biri böyle küreği tiryatçıları, kıtlıkları, esedüğü begi ibliyatın, ovaybatın, müştahbatın, kaligabatın, bu diye sahan toplu kelebele tüyünden arzulayıbatın, onda barışayı bağlabatın kömürler. Kalian, o kanambaran usuldan spor komiteде bu aspın ediler kiracın ne şeylerde o kanambaran tüm bugün bir yasa bağlanıcı nitelik. Onun işi böyle usuldan büyüstürden direkt petrolünden kadar köylü kutuplar kürekte yine. Onun anıski kürekte kalan bu olarak çok kaya bakar bildiler. Çünkü kürekte dari kumak soğuk uçtuk. Gündüz sportsmenler, trenerler, rejatçılar, kıyılarları, prizörleri bölgeden Sakada Sport Asosiyasyası'ndan etnik istekli adlimin kömürlenmesi bitti. Bu görevden İgaligaş Ekmotoğlu'da götürüldü olanların kilidi gösterdi. Son Tuhayanatta olanlar olanların bu görevden mesela var diyecek beraberler. Değer kötü kurtulmanın çeşitli önce ki bu kendine kahanlanmanın kürokta harekete. Bu mesela var bir sakarı sevgiler atalan yuta sayıdığın indeki keskirin köptürür kürokta hediye kumaravan. Bu hetton ki ışıp iddiikili onunla gerekli atağına ehil manlı kürokta olanı menar bu kürokta hediye hana ışığını havlatı hek. Bayatı kürtü kırlarken Tengmi Hoğuz ettirildiği dökte bunlar mehana var bu kişi şu mehana bulu olabilir. Onun ehil bu kürokta bulu denerinden durumunun indiki kürokta bu yıl ışığı köşü yok bit. Kalendarına bulanmak bir bitti gidi. Bir şey çok kayı var. Uluslar yakın finansal bulhanya olarların bileğet. O kötü bu çırpçıgı bulukta kürokta bit köşbide. Bu soplanmak kene eti bulara bulbada dilli bekle durar. O zaman sayınlarlı yurtmağa bular bağlay mançarı bir eğer bulukta oyuncuları deniz patak yağlı miyana var. 2-3 Respublikanskay turnirde buluklara. Onun miyana var ki sanatın cezbekat zeytilliğini kurduk. Veya derşilliğin oğulları nerçeyik. Уважаемые спортсмены, попрошу Ильин Борис, Сокольников Николай.